Akari na thiatiba kanisa ya Pentecost ya ntura ya Kaibo ndini ya kio ya ntobocho ne batina kemako nyumba ya ntuku makanisa ni unakuye ntobye wini akere mutongere wa kanisa ura wijekene ya Francis Itonga kana nkwari waretiro ndambere ambapo kumetena kuye nto kanisa ne akiromba nende paraba yite uko bisokia uthenjeri unkuluki ari wa ambaba betikiro soki ntobye kanisa ubakarekerwa na kaiteno ko kuria kari kubari boti kenda ambaba bedra bayikiro mpine Dennis Mwendi na chionkuluki Barigari bakarigaruka bakagia aria barigarira nabo ni akristo bakanisa ya Pentecostal Worship Center Kaibo kiego yigembe South batongeretwe ni muthenjeri wao Francis Gitonga uria ajikene ta pastor anko yitumike murigaro na kimako nakio kiri kwithiriria kanisa yao unitwe ni amba baria barayire into bya musiki billion generator inene mixer na power amplifier into byangiri magana begire na chuma barukumiria murangone baruguna murango mbere na barugu makanisene ni batuyire generator ibachokere generator ni ya Honda Honda yongo original na generator u arambere kwa kuyugiria stima ni kwigiri kinya flag ya stima socket ya stima white na ni original Honda na bachoka batuya mixer ni oni mixer rent ni ya 12 channels na bachoka batuya power amp ni ranene kabisa torite kwa Jack Smart of 100,000 woni ndetero imotori amborie ne atakanisa enu eriete ruori kuma ntugo yonthe ngukuluka ndethire ruori na rukire theire imbethire ruori niro turoyere kanya tweya tukiya mwari yuni gipindi kya mianka oiri na cionte twira twithite tukimurika muno na singite kisunse kya iguru muno ni kanisa sithitha sikiwa kugwanithenwe na guntu kungi ntumiri na onyo nayo ni iji ya nyumba Murungu no kuthirie family no ntukuri wewe ta wakani wakaremi kana kan etira into na arathirie Israeli na etira arumbika into biwe emenere yawe into byari na kirumi na ne byathiririe Israeli baba ingi muno barakua kwa umuntu umukire family enu no athirie muchiyo enu kwa ingo kuromba kinyoge ogiagwithira uwe no nete mutonyo kwa yete into biu na bya kanisa please ingo kuromba rieto nera Murungu Yesu Kristo abutethie nikende into biu bya choka kanisa ne ontu into tebia pastor anko into ne bya Murungu na wamba boibo endelete muno antu ibareke kuya kanisa nontu iba umaritie barete ogira Murungu banjiria kuya tunisene nkorio muntu okweya akaye into bya kanisa amenyere sana nontu Murungu tegocethanwe mwanki okaume oro yo amwethia na twamuona wamba bo bakauga brindi ikurigirika gukethirwa ni bekiri stima kethira iturari na stima ora challenge awire kanisa yetu tumiagite twethira twikirite ginya CCTV camera ciciokaria kanisa eji lakini na tuonto stima chika iroika itwa ruyu tukira wa mita ike ikuriro twa connect na stima baraita baria batu connectira yeli baraita so batu tukulalamika nonto bwa stima ne party security kithira kanisa yetu ni eri na wero aome itingwitikietikiwa so inkwa appeal kija KMP wetu Bwana Mwirigi intervene on our behalf kwa Kenya Power umenye thine nimbi na iromba ria nthumba isi ya Murungu ni ati baria bonthe bethu bakia kansene kana guntu kungi ni bairire kumanandi mbere ya Murungu abayukiria itagaria oni nde pastor mwenderi antu wega okiagwithira we no rejere wa ie into bya nyumba Ngai ni into bya Murungu rejere te bya pastor Gitonga iyo na into bira uchokie no chokia Murungu nare kanaira na kinyoge agwithira utio merio chokia tumana kana kinya wete obieke antu amwe kana kinya we ngwa wete obieke antu amwe kurinto ndona bieki antu amwe into biyokwe na batwe kinyo achokio kwa wini nde nabyo uti no aikwo ontu into bine bya Murungu nkologia we yokwa nkologia we yakuthiria family chenu kabo gachokia ukatharima Murungu nare kanaira na Murungu nare kaira kinyamba Dennis Mugendi Weru TV kanisa ya Pentecostal Worship Center Kaibo Kiegoi wandini ya Kiegoi ya Ntobochio Yembe South County
ya Meru.